IGUYE NTAYITAYIGERA IHEMBE GUSA NYINE KUGWA UBUBWA KUKO Wanga no KWIRUKA UKAGWIRA ubusa niho hahandi rero NZAGWA NIRUKA nda FORUMILE yo KURUKA Wanga KUYAMENERA IGIHUGU Zikayanywera Ubusa NTAWE UZUMA TWESE ni UKUMANUKA IGUYE NTAYITAYIGERA IHEMBE GUSA NYINE KUGWA UBUBWA KUKO Wanga no KWIRUKA UKAGWIRA ubusa niho hahandi rero NZAGWA NIRUKA nda FORUMILE yo KURUKA Wanga KUYAMENERA IGIHUGU Zikayanywera Ubusa NTAWE UZUMA TWESE ni UKUMANUKA WIGIZE MISEKE WIGIRA SHYASHYA ushashariza abandi iri shamba nirigari washaga washema ugatuza ibyo gushanduka no gushomoka ntamasho bicura isi ntigire deneye ayo uvuga uzayavugwa ibyo ukorera abandi uzabikorerwa naye wowe rero utekereza ko kugwa kwanje ari ububwa bwanje kagahora gahanze ntanyitwari katanyaruka Buriya koko wirukankana imbakero kayimara uboba igahitamo kugwa itaguye nyuma yo kumenya ko n'ubundi amaherezo y'inzira ari mu nzu naye wowe rero utekereza ko kugwa kwanje ari ububwa bwanje kagahora gahanze ntanyitwari katanyaruka buriya koko wirukankana imbakero kayimara uboba igahitamo kugwa itaguye nyuma yo kumenya ko n'ubundi amaherezo y'inzira ari mu nzu wigize miseke wigira shasha ushashariza abandi iri shamba nirigari washaga washama ugatuza kuko ibyo gushanuka no gushomoka ntamasho bicura iyi si ntigire deneye ayo uvuga uzayavugwa ibyo ukorera abandi uzabikorerwa rubana ntugirirwa tirunyurwa ushaka gutunga isi byose kugeza no ku byishimo abandi nibagushima kwawe gushingiye uko nshinga icumu umenye ko isi uwicisha uzakicishwa kuko urenganya abandi bizakugarukaho utegere ku isi wigize miseke wigira shasha ushashariza abandi iri shamba nirigari washaga washama ugatuza kuko ibyo gushanuka no gushomoka ntamasho bicura iyi si ntigire deneye ayo uvuga uzayavugwa ibyo ukorera abandi uzabikorerwa wigize miseke wigira shasha ushashariza abandi iri shamba nirigari washaga washama ugatuza kuko ibyo gushanuka no gushomoka ntamasho bicura iyi si ntigire deneye ayo uvuga uzayavugwa ibyo ukorera abandi uzabikorerwa